Yo, there's a boy. Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucii ngetwo Muru wa Kimani. Riu hakiri na video ino iragitrend mwena uria wa FB ni yake Samido na Idi Ndiritu haria arakiuririo hihi ni ukihikia ringi no riu ni mbica igithondekagwo ni Nick Big Fish tuki mwanake wa guthondeka mbica akiumaga mwaki haria andu makirekereria maoni mao magikenete muno tondu ni Samido agituritie maru haha na Idi nake agitinikite haria agieterere proposal ino riu kiuria aingi marakiri nakio hihi no etikire kana ni agetikira ngwenda guthomera maoni ma andu Idi maundu matigakiume kanua-ini gakwa tokorwo ni ta Justa akamwira atiriri sisi tulihamia Karen agitheka muno haria team Baba Firo kauga atiriri itakuwa lini hii proposal akiuria haria tondu amwe andu magikorwo metereire wega gukihanike uguo sasa kauga atiriri you are creative so much ndinakimenya uria kimaanisha haria Jeni Sheria kauga atiriri I need a Samido in my life tondu mwalimu wangu kauga ama namna gani kauga agitwara thoni hakauga mapenzi wewe if it can be true no tukene muno. Sharon akaruta maoni make kauga a man settles where there is peace hadi wameanza kufanana, sharing is caring. Wamenyamaza baya huwezi jua walikuwa wamekosana. Ugirekerekia maoni make kauga haha kugikihaniko hihi agitura amafuatagirira ni moni andu makirekereirie kumana na mbica iyo iragithie na mbere mwena uria wa FB. Maoni maku ni mariku comment ho no tuke wa gushare.